Эже, барың, мен уровеньде эмес, түшүп турчу настроением жок. Мен настроением болгондо өзүм чакырам, келип ойнойсуз. Барып тур. Робер düşüp dur, sen düşüp dur. Men efirim bu. Robert memezsin, sen düşün ara. Мен Ya азыр kaça мен азыр маанайым жок, настроением жок. Ben Robert memezsin. Tuğ sigileniniz. Sigil. Tuğ cizeki. Robert memezsin. Өзүңүз теңиз менен ойноп турсаңыз, анан Зериккенди чакырам, келесиз. Ondan kötüsün. Tuğ sigil bolbosun. Demem ha. Robert'in menen. Эмне амырымды отас абже? Жакшына болсоңуз абже. Ne men düşüp dur. Robert memezsin. Мен мына благодаря тет родноюм келип, ona бузгалтерди консидерируй атам мен. Качып кетти чыдабай. Ошого маанайым жок. Ben düşüp durчу мен Robert memezsin de ben Неге келдиңиз? Бар дегенде барып турсаңыз, итти деле кет десең кетет го. Özü men Robert memez. Borsa rahmat. Эшикте кандай итти деле чык десең кетет. Иттен төмөн болуп кеттиңерби? Ben git desem gitme etmezsin. Ben düş desem düşme koydun mu? Бир кет дегенде кете калсаңыз, сразу эле бир жолу эле бир үч каш болсаңыз, түшүңөр өлүм экен, топ алдым. Ben gitti. Бир уч каш алсаңар өлүмү түшпөйт экенсиңер деп топ алдым. Түш дегенде түшүп калат адам деген. Кет дегенде кетет. Özü çıkaşalattan ne düşmedi ki dedi. O. Мен сага ким чалды азыр? Мага Юпитерден Брендли деген досум чалды. Брендон Жоңулчуна кой сигейин билет нагы. ким чалды деп, какая разница бузгалтерге ким чалды деп. Какая